Kiai tutuni lewa ke ria Daniela ki ana ko ia whangalai o ne. Ko taimi ko ia me, he ko hono ngana no hanga, ne ia whainga loto ko e tengna tolu whakawapa mo Daniela. Pea ko e hao ko a Daniela, ko ne puke e ne maa ni. Ne keike pehe ke hao Daniela ne talange, e tu maa whainga maaria, he keike to lotua ke o tua. Tu maa whainga maaria ko haa mea te tau whai te mui au kiai. Ne keike pehe Daniela ke ne compromise. Kana ne hanga atu ki Jerusalem, na ne tulu tua tolu, o hanga ki Jerusalem au ne lotu tua tolu. Na te lahianga ne lotu, ko no inga, ko tala mai ko e ke taofi e lotu ki he o tua. Ko le maa ni ona ne hanga whakahaofia. E pogo ia taimi ko ia nai hawa e tu ni ke ria, Daniela ki ana whangalai o ne. Hawa ia tu i o ne hanga ria, tu ni ke ria, Daniela ki ana whangalai o ne, pa pehe fora. E pogo ia na ke lava e tu i o mohe. Ia poko ia pehe fora ino he tu i ko tua ko o lotu ka Daniela ko tua mo hene rea pe Daniela sa mo ko e o tua ia pongi to pehe pe ko hane ha hengi he na kai ke mo pehe fora kai ke to lava mo he pa kai ke to lava ke le fema o ha me to kon unu mai tu i kai la te mama Daniela ko iro fa mo ko e o tua na lea ma Daniela me ana fangala yo ne io e ha fio que lá vai ser mau que gente na fusia ka Daniela o whakahao ke Daniela ka hao ka kai kon koe ai ka loto ko vi ka lotu ka maulunga ko he siasi he pure anga ai na utakai o pe whainga o ka ko loto e maanioni ka o tua o koe ke iai na o tala ki a Daniela taki me ka kai kon ni tang he tui li ka to ki na to pe he fora na la ki na to ki ana whangalai o ne na pe fora na ke tau ha ta ke whari ki ne fra oska to pe na to le whangalai o ne hono nga ko na tala ki pe na puke na maa oni ka be fora ko ne to ya iskeri ka pau e ia Daniela ia mo sio pe monoa te na hao pe hono nga ko na maa oni ho e mo kai nga ko me ma winga to right standing pe mo o tua he na from o ki tau to te me ni vo tau pe tau o ku tau pe furahi e lao ko ke fi alge sia singo sia fra tapui toi pe ke tapu e mea ko toa pe i kai ko tapu ka ko tau whenga ia ko tau kumi ia ke right standing pe moi o tua o tau right standing pe mo righteousness ai o tua ai pe i hawa ke Daniela mo sio pe mo noa ia taim te tau ki hawa ke ai ma winga to ia righteousness e ho me kai ai ko righteousness ko o tua is from the heart ko loto tane ne ma ulawe ke ane po i ako ko ke la fo ka mo tua pena sisu e nga ilao ka to ko ya pe sisu o ko ke ha fa ta nga ye lao ka ko ha u ke ha fa ka to ke fulfill ai ko la ko ya ko sheto ko konga pe kana to ka wa ko sisu ka si on ha fa ka o pe sisu ka pa o ku ke fa po ye la fa ka mo tua te ke mo o ke fa mau ha sisu ko ne kakato la ko ta sisu ko ita pe ki o toko wa ko lo toko mi pe ko toko wa ata lo te ke fai a me ku ko komiti ko ai murder pe ku ke o stama te ko ya ki fai na ta ane la ko ha sisu fa kakato pa ya ko pe he ai kakai ko me a me he lo to o te man ko ta mi ko ke sio man ke koloa ka nga pi o ku ko si hana ko mau i ara ko ia e fo ka to ko ia he ko si sukalasi ai ko ma ni ko ia tanga ta mo ka fare si na ngata pe tua na ko ma pe ka tala mai si su mo fo kumi ke puranga pe kumi ke ma ni a loto pa me he loto ai ko me ma winga ia tau lawe ko ki ai ton ko ia tau loto e ho me ka right standing ba mo to pa pe wa si su i me ani ko to pe te to tana ki ate te motor ai wala ai nga fie mau ai ko priority na tana si su ka te na tolu mo fo kumi ke puranga the way I operate on earth ko no wa pe mo ku ma oni pe te to hanga tana ki ate te motor ai nga me ko ia o mo fie mau te tau no ka tu i fa mari o avale mai e o e pa me ka o si tau tai mi ka ko me ko tau lawe ke he a ko ni mo ui ma oni puranga tua pa mo righteousness a tau loto ko me e to kanga mai ai o tua ka pa ke la ka ke ho ma oni e ma oni ka fare si e kai malava ke hanga o hu ke puranga ko ia o tua fa tau mo ke hanga o tabo ki a mo dolo mo fanono ke fora ko ia o tua pe tu ke ta hanga ilo ta ko fo mai priority ko ta kumi ke ono pureanga o ya fonga nga o tua mama ni pa hono wa
kumi ki he ene ma oni. Pe ngā mea ko toa pe kātoa koe ni tene hanga tō tānaki mai ki a te tau tōru. Whakatawa mo i ki tene hanga tāpo ki mo tōru i hoa koe ni. Amen. Praise the Lord. My name is David Sharma, and I'm currently a student here at Global University. First and foremost, I like to give God the glory and the praise because He's been awesome. He's been great in my life. And what I've learned so far attending this school is it's been a real eye-opener for me because many times I've read the Bible and a lot of things I didn't understand. And just coming to this school, it has enlightened me to search deeper within the Word of God, because what is in the Word of God is for us. And because the Lord gave us the Word, it was for us to understand, so we learn and know deeper into His Word, so that we may know Him because of His love for us, because of what Christ has done in our lives. That's why we must learn more about Him. If you love the Lord, you will learn more about His Word. And I consider it's not, I tell you, it's a big step from where you are in your life with God. If you want to learn more about God, this is the right place. This is the right step for you to take, is to pursue Him more, is to learn more about Him, especially in this school in Global University. And I have to thank the Lord, especially because if it wasn't because, of this school, like at first I was skeptical. I'll tell you, I was skeptical at first because, I was thinking, what, there's so many, I would rather go to my regular Bible study and just, listen to the pastor. But, really, you can only learn so much. But if you can really sit down and just go through the materials that are given to you, especially in this school, you will learn even more and more in depth of what you need to know. And it's a real blessing to me, and I'd like to give God the glory because I thank Him because He's using this school for His great works. Amen. Amen. Go on. Friday. Okay. Go. Praise God. My name is Asali Pomale, and I am currently also a student at Global University. First off, I want to thank God for everything that He has done. In the beginning, before the school had even started, at first I didn't even want to actually come to the school because, I don't know, I didn't want to wake up early or anything like that, but thank God I actually came in. And before this even started, I didn't think I would learn as much as I did. I thought it was just a regular Bible study, or it would be just a regular class that we take going to school, but as we studied this, I never knew that there were actually hidden messages behind the Word of God. And reading the book that they had given us as a tool to help us, I never knew that it will help us not just future-wise and learning what the Bible actually meant, but it will actually help us in our lives and what we do during our daily lives. And one thing that I learned from there is that who knew that the hidden messages behind it were actually secret to life, and I never knew that. But I just thank God for attending the Global University, and I just thank God that they gave us time to actually come here and actually give us what we need to know. And I just want to thank God. Amen.
My name is Caroline Brooks, and I'm from Pittsburgh, the Pittsburgh Church, Mount Zion, Tongan Assembly of God. Just a little encouragement of the school. Before the school started, I really didn't know what to expect of it. I always thought before, my parents used to encourage me to go to school, go to Bible school, but I never really thought about it that much because I thought, okay, you read the Bible, you already know what the Bible is telling you, and so you don't really think too much of it. Obviously, everybody understands the Bible to a certain point, and you think, well, it's just reading the Bible and doing what the Bible says. Actually, the class teaches you a lot more than just reading the Bible. I learned that the book that we're studying right now is called Hermeneutics, and it's the interpretation of the Bible. I learned that there's different ways to interpret the Bible, and there's people sometimes, and in the beginning of the book, it tells us that you can either do two things: read into the book, into the Bible, or read out of the Bible what the author intended you to read out of. And those two different types of forms is called eisegesis and exegesis. And I never knew that before coming to this class. Basically, this class taught me to really know how to interpret the Bible. Like, before I used to read the Bible and say, okay, I used to compare the Bible to my life and say, okay, the Bible is saying do this and this and this, and don't do this. Actually, the Bible, going through this class and taking this course, it teaches you, it gives you principles on how to interpret the Bible. And there's times where you have to, there's principles and there's hidden messages behind different chapters and verses, and sometimes it's talking to you directly. And so learning how to interpret the Bible really helps me to look at myself and really define on what type of messages I'm sharing with unbelievers, especially people who are not saved, and to know whether if I'm giving them the right message and interpreting it in the correct way, or if I'm misinterpreting God's word. I want to encourage anyone who decides to take a course or who is unsure of taking Bible study, take this course, because if you're working like me, I work and then I come home and I feel like I don't have time because I'm busy with church also. I feel like I don't have time to take classes or courses. This branch that we have of Global University is really good because the time is very flexible. And we have a special instructor that comes out to our church and that helps us and that instructs our classes and our courses. So you don't actually have to drive over to a university and take courses over there, go out of your way. This instructor comes to your place and he gives the course at either whatever location that you're at. So this really helped me, especially with my time in work and at home and with church. It's very flexible. I encourage anyone who wants to take a course, take it. It helps expand your mind, especially with God's word. It's one thing to go and learn about universities and skills and knowledge of this world, but it's a whole different level when you come to learn about God's word. So I encourage you. Thank you. Heiki, Amen. ko hua ka kanisi, lawa kei aho, ko hua e whaifika wea ko I Pittsburgh. Ko whamalo pa whawhitai ki heiki, ko hiko e whenga maari e ko I apo mau inasi ai. I sias ko I Pittsburgh, ko hiko e tawhaaki ko ia o iako ko ia Global University. Ko hanga ilo I ko e taimi beni ai eiki, ki he ko ngā mau ki kai ngā lotu, ke nau maua e tāpua ki mawhenga maari e ko e ni.
Pea hange ko ia ko au pe foki o kokoa. O matu o pou ki ako koeni. Papai koe uhinga ko hato e tawhaaki. Ka uhoko ia koe tāpo aki. Neonga nei ai ai misone me he ko hiri ko hiko e whaka amu ki haako. Kanaka ke mahanga o iloi. Pe ai ha whakaukau e hoko ia i he tau koeni. Whawheta ia i lau mare ke o tua. Koe ka hau ia ai e ki. Pea o kupuri ai ka hau me he taunga hi mo ui. Pea ko kau whoki i he karasi ko ia o i Global University i Pittsburgh. Pau whakamalo ki he o tua ko e ne ui tangata o whai i ngai ako e ni. Pea ni hanga ui ai e tamai o e ki a tau tai. Ke hoko ia ko e tamai o e ki ke whakafo mai ai ako i. Ko e soni ko ia o whakapaasi pe whakata mai mi he Global o mau inasia i ngai ako e ni. Pea oku neongo oku lahi ngai taimi o kou tō mui, pe o kou kake ulawa mai ki he kalasi. Ka he taimi ko o kou hau ai ki he kalasi. Oku lawa i he taimi nou o kou i he kalasi ai. Ke wako ai, ki he anga ko ia o e wholofola. Mo anga ko ia o e ke mahino ange. Ai mea ko ia ki he whakauhinga i tō tonu ki a te au. I ki he eku mo ui ai wholofola. Te ulawa pe ai malanga, i he tokoni ko ia ai lau mari o e otua ki a te au, i ngai tau koe na mo ui mai ai ki he eiki. Pana aku whai whenga lahi au pito, ke u ilo i lahi, koe hae whina ngalo o e otua ki he eku mo ui, mo hae rea mai e whawhala ki a te au. Ka koe tokoni ai lau mari o e otua, pia ulawa ai, ke u malanga e aki ai whawhala ai eiki, pe te utokoni ki halau mari ke witness ki a te ia whikau aki moe o atua. Pa i he ngata o ko ngata ai. Ka whakamalo ko hi koe ako koe ni, ke lava ke iai ngahi me ai ane ke a usia he mo ui. Moe whakau kau koe ta ngata pe. Ka ukulawa he ako ia koe ni, ke toi o hake ka toi stepu o toi maolunga hake. Mi he mea koe ia na aku iai ane afi. Ka ko whawheta ilahi ai hoklau maari ki he otua e ka inga, tonga, ai ako ke whanonga mai ki a te au i hoa koe ni. O kou atu hena e whaloto lahi ki a te koe, pe hangia koe ia koe kau pentekosi, pa koe koe uhinga koe kau pentekosi, pe hata tonga pe. O ko ke whiemau ke ilo moa pe ilo ke toi lahi angi ho ilo i, koe hae whina ngalo ai otua ki ho mo ui, i ako koe ia mi he ako anga koe ni. Pe koe rea soni koe o teiki koe ni. Neongo o ku tau lau pe ai wholofola, o koutui o ku koe kakai tonga kakai o nau maheni he wholofola mo lau he wholofola. Ka o piai ai me ai o toi lahi ange o fufu ia i mui atu ai. O ku lawa ia e he ako koe ni ke ne hanga o omi pa ne hanga o whaka auliriki ke toi whaata ange pe toi lahi ange e te ilo ki he wholofola ai o tua mohono whilangalo ki he e te mo ui. Pea whaloto lahi ani ko hi koe hoa kau whaiwhikau whakapentekosi, pea hange koe kau whaiwhikau e ni e ko koa, neonga nei alo ako to hitapu i tonga. Ka oku kau ia i he ako koe ni, he kuneanga ilo i o koko koe tāpua ki a te ia. Pea hange koe au neonga nei te kai ki wako to hitapu au ia. Koe na aku lau pea i he wholofola ai watua. Pea kuiai pea e ngata anga. Kau whaiwhikau, hoa kau whaiwhikau. Oua te mou sio nou. Mou sio loa pea mou loto ke mou kau i he ako koe ni. He ulawa ai ako e koe ni ke tohoni i ulaki pe e te mo ui a ata whakafo i tui. Owa na a te pe koe lau pe wholofola pea koe ngata a ngā pe ia i kai. O ku te lau pa te lotu pa te ako, o whai wheinga ki stepu o toi lele yang mo toi whakaofo ofani. Ka koutui i he mooni koe ni koe whakamau lau maria ki he otua, ko hi koe whakaata o kwhai ho mau kai ngā lotu. Pea whakaata ai kalas koe ni ki hau mai ki a te ki mautolu, pea o ko whiawhia i au pa whakamau lau maria ki he otua. Neongo koe hae tuunga o ki ai mo ui, neongo na kai ke sai a ko ia i he whakaata mai. Ka
Ka mo ofa mai ka pani ke sai ako whakaata mai tau whai whenga he ako ki he eiki. Ke tauhanga ilo i koe ha, ai whina ngalo oi o tua ke tau ngai mo. I taime ni u tau to'o hala. Taime ni ihi kua u tau to'o aki pe ko hiku e tau whakau whakai tangata. Mo ngata anga pe e tau ilo. Ka i he ako koni ko o whai, o kune hanga eia o toi whakamāmange, mo toi whakawhaataange, ai ilo mo yanga we misone koe ki he o tua, mo hono whina ngalo ki e kumo oi. Pakoutui, koe mea koe ako o whai ki he e kumo oi, i he ki kalasi koe ni, koutui e whai pehepe ki a te koe. Pea, ko hanga ilo glahi mo ngahi me aia ke lea aki ka ko whakamāloha glau mare ke o tua, pea ka pau o ke whanonga mai ki a te au, ato ne ku ofalahi ke roa tako toa pe, pa ko whakawhita i ki he o tua, ko hi, koe whainga maria koe ni, kune hang whakaatai e whai whikau koe ni a tau tai maa mautolo, ke ako i a teki mautolo, i he pō whalaite, mo i pōngpōng tawa naki. Tau tai ko ofalahi atu ka te koe he iko sisu kalaisi, pa ko hanga ilo ko hoi e ni o whai he o tua ki a te koe. Neo ngok hangawe ai whiri ke lomi, ka koe ngawe koe mo lau maria o tua, oku ofa mai o tua ke mau mo ui, pa kune omi koe ke hoko koe tāpua ke te mautolo. Pea aku mauhanga e mautolo o tāri whia a tāpua koe ia mehe e ki, o whātatu heni ke toa taka toa pe, hang hei ke tau pe kina toa taka toa pe. Ka wahange e malanglang heni, tuk te gloria pe ai e ki toa taha, amen. Yeah, be there. Maka mo mawa e testimony. Amen. Fifia ke tu ke tala e mea mawa o sia. Ko tu i koe whainga maari e koe ni ku. O koe kai sola. Kaka mea ku mawa o sia. He mau whanau, mo whakawhitai ki he lomi. Amen. Ko ea koe ne, koe hoko mai a whainga maari e koe. Moni. Te la mau ke mau sio, ke mea, na e kai ke mau au sio. A whawhitai ki he igi hoko mai e whainga maari koe ni koha mea ke. Ki tau toi sio atu ki he mea o to tonu ke tau au ki ei. Ki he mahu inga. Oi fo i rea hono kotoa me. Mo hono whakaiki iki o mea hono kotoa me o tonu ke tau au sio. E koe lahi ange mea tau i lo. Pea kune o me lau maari o tuata ki tau. Ka i he si i e tau i lo. O kutupu e tau mama o mehe eingi. Ka he tau whee kai e mo whee ingoa ke lau maari o atua. O whee ma. Ke tau toi kumi ki he ne whorofora. E ha? O hange ko whainga maari e tau au sia e a. O koe e whakatau ake ka ki tau tō. Ke tau unu mai, ke tau kau ngā kau whakataha. I he whekeri mo e kumi ki alo ofa e otoa. He neonga te tau lau pe aina whorofora. Ka koe hoko mai. A whainga maari e koe ni. O vete ange ka ki tau tolu. Ai mea to tonu ki tau au ki ai. O hoko koe keresi mo e tāpua ki. Kia te a. Ka kotui o peheke ki mau tōru ko tō mau inasi. I ako o whai. Hange koe, tala noa ki ino ke. Nane lau mo lau pe ai whawhola, kana e kai uhingai. Ka ko hai, ka ko hau ko hoko mai ai, ka ua ko hoko mai hatake ni whakahino hino ki. O pehe ai ako o whai. Amen. Kane kai hawhai ako, ke ne wahe, pe ke ne veteki, ai whora. Te tau ilo whewhea eki. Moni.
Ka e uhinga maari a hono me teki o wholawhala. Pea tau toi sio. Ki ngani mea nai ufi. Ai mahu inga to tono o wholawhala. Ai historia, ai lao, ai ngahi mea hono kotoa. O kui ai hono uhinga. Kau ka kita maa sia. Kau whimao. Keha. Kita wako. Ai mahu inga o eako. Ke tau kere atu ta ke tau kumi kia te loro tonga tau ke ama. Whawhita ke heki, me ombe whainga maani e weni. Kau whakatau ange. Ke tau kaunga whainga he ilo. Ke tau unu atu ka te te ria e tai. Ia kalaisi. Amen. Amen. Kageki. Amen. E kutu be a ni ko fingoa ko fide wa hiao. O kutu ke tala le rei. Ai ako mo ma inga ai ako ko ni kau ki ai. E ako ni. Amen. Tala ku mo ki e ki mo tali e ki. Mo kwao o nopo ki ilo ko ni o ku ma kau e whanongo he ako ko ni. O hoko ko tāpuaki. Ka hoko ke toi whalahi ange ilo. Amen. Ke wholofola e eiki. O to tonu ke tau o ngāwe makehe ia ke te au ke moui. He kuia e mea au tau whanongo ki ako. O to tonu ke tau whai e mea au whina ngaro ke eiki he wholofola. Ka kune rea to tonu mea ke tau whai to tonu ke winga e wholofola. O ko mau ia me he ako ko ni. Ai ni kau gai whanongo. Te kai ke tau lau pe wholofola me ta hoa tangu to whanongo ke mala ngā mo mea. Tai te tau ilo. Ai uhinga e wholofola ko ia. Hanga he ako ko ni o mai ke te au e mahino. Mu whakai ki ai mea kau whina ngalo le rei gai e o tua. Mo ne wholofola rea mai ke te whai. Mo mui ki ai. Amen. Ko ai, ko e hoko e ako ko ni. Ko e tāpuaki. Ko e whalahi e te ilo. He wea lau e wholofola upe, he kai ke auhe kakai hea ngāla, ka auha ia he masiwa ilo. Ko ai, o kuhanga he fui ako ko ni o meka te au, ai mawhao e ilo, mo to tonu ange ke ui mui to tonu ke lau, whina ngalo e o tua rea mai he wholofola. Ko e whafoke ne ia mo e, o whaafe peni, a koe ke whanongo mai ho whereni, mo kau ngā tari eiki, o tokoua mo kuwhewhine. Whaamua ke te whoki o ako, ke mahino ka te koe wholofola. Ke lau e wholofola tō lai, o mahino i lewa. I kau e ako koe ni, he whamāma lahi, ne umaka te au. O whakatapu kina mtua eiki. Amen. Amen. Whakatai heki ko hi koe whaingamaari o ku whakatā mai ke whai aiha ki Talalot pe ko ha testimony o whelawe i pia moe ngāwe ko whai e eiki o taimaari ai i he ahoni. Pea ko tui koe whaingamaari lelei ke te au ke o wahe to tonu ke ki mou tolu o eiki moe ka ainga o ku ke mea mai ki he ata koini pe ko e whakahoko atu e le o koini. Ko whambe ke u whawhilo aki atu ko kuingoa ko square lava ke iaho. Pea ko e motua whai whikawa au i he ki kainga lotu ko ia i mounga saione. Aia ko e ki siasi ko First Tongan Assembly of God i Pittsburgh o California. Pea ko i heni pea whataha pe mokina tolu na u osi le atu i he ata koini pe ko e whilimi koini. Ke whamaoni ke modol ka inga ai mahu inga.
pe mo ya o sia o ku malawa ke mau inasi ai I he whainga mālie ko whakakolo ai ki maudolu hange ko ia ko e ako koini o ku mau ka watu ki ai. Kau ki lawe si I atu ko e whakakaukau koe ni pe mo e mooni koe ni na e nofo I hoku loto pe mo e ku whakakaukau pe ne aku lotu pe mo tangi ke e ki ha whahinga whounga. E lawa ai ke mau te ki hako osi hange ko ia ku mau kamata koe ni ke whakaloloto ange ai ilo ke mau hatoi mahino o kulahi ange me he wholofola ai eiki. Moani ko tari a sisu ko eiki mo e whakamoui pea ko lau mo e wholofola kamata ke whai e whinga ke mui mui ofi he topu wa e o kalaisi ka I he taim tatau o kuiei pe a nea o kumisi I he mo ui. Pea ko whaambe ke u wahe wahe e roto mo oni pea mo e roto whatau ki lalo